Ovo je video za sve cure koje žele imati onako veliku Instagram guzicu. Što trebate raditi, koja vježba vam je najbolja za to? Najbolja vježba, to jest, mislim nije najbolja, ali ajmo reći da je najbolja, hip thrust. Ali što krivo radiš i zašto ti guzica ne raste? Prva stvar, kad kreneš raditi, vrlo vjerojatno ovako radiš. Digneš gore i onda radiš ovo. Žuriš, umjesto radi ovako. Tu si, lagano spusti dolje, digni jako gore. Lagano dolje, jako gore. I druga možda najbitnija stvar je, a to da ne dižeš kilažu, odnosno radiš, neću da mi se ne nabildaju noge i onda staviš 5 kila i onda očekuješ da će ti guzica napredovat. Neće ni rast, neće biti ništa od nje, jer one sve cure koje imaju veliku guzicu rade na hip thrustu 100 kila, 200 kila. Ako ti nećeš napredovat, ako nećeš dizati veću kilažu, džabe. Polosnata guzica do kraja života. Tako da nemoj se brinuti, neće ti se nabilat noge ni kvadricepsi, nabilat će se guzica, ona će se pojačati i to ti je to.